Oke, baik. Sekarang waktunya kita akan makan. Oke. Oke. Baik, bang kamu di sampang-sampang guys. Setelah kumandiwa begini. Waktunya kita makan lagi. Oke, mantap. Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini mau dimasak nanti. Dimakan nanti kalau habis ibadah pemindahan jenazah ke dalam peti. Ya, Nenek Kevin. Gak bisa 2,5. Kalau gua jangan manipulasi sini. Iya, tokas sama anak begitu. Kalau ada aneh ya? Dan tokas sama. Oke, kita mau makan dulu. Baik. Ada ikan, ada daging babi. Waktunya makan. Nah, ini lagi ibu baru pulang membeli apa itu? udah. Oke, baik. Seksi peterangan. Ay, nabawa ulang ngayon, nabawa mas ulang. Kus. Ay, kurang mo. Nah, terpalubang mo. Kami pota murangisiar kate. Oh yami yan na pota di pokada termasuk modal torong to. Kilala ibang itu tempat nale cerita mi. Memang kudu semangat aku sama aku pangalai mau mareko-reko kudu aku kamarami. Bako lako kita solanasang. Sanguluan nomo ada narampe matampu diolai kumuamang kamo demi keluarga
umpade misa tanda. Oh, mana ko po tan nakapapa ko tang melo-melo padirangi. Melo mo. Laku tole kumua sanguluan nomo misa endak na ada taulai. Pako aku rakala umpukare tu yang nate konang lape mangku adat ya. Sitongan na kutandain naritu susina kupokade. Lasu sitole mekayo komikipal. Tama sambayang. Bai buda bang mo teme silu kitu tang dia puang niate mengi kami pira ko dia amokan belana ko kumande tarukan naming karang teme pira. O puang pasake boyo na tau buda. Na polalan ni kamatotoran kasendian kaparanuan lante luba ba masussa. La birakala ko tene baine nene Kevin. Ko bisa dikaki bayangkan tutanga na tang si rua-rua pa adina. Ko nang laseng nga temi anak na si Ampona. Apa ko mati kalemi kini usorongan ni temai boyo na tau budang pasaka pa kamase laki tarima ki kurisumanga ki pomatoto i. Na kedako na dako nalambi atunan na sakka penan na temai mintu raputan datiku lale to barra'na la bila ko bali datun na si anak Ampona na ikhlas tu penanna na di patama pati te patang rabuk belan na den mo tudio na pati na pasaka keluarga ulendui kami nomba tu laki paden puang ko belan na sakka sadia te pa akamase ki kure sumanga ki pomatoto pataru katuan tetelan puang Yesus kini mas sambayang. Amin. Ya, salamat ako kaleta. Tabe inde tu meja, male ko mumay, tu kamu inde na tu. Yo. Nok bite. Oke. Nok bite. Liti dukar. Ayo. Piti memainkan. Oke, kure. Padahal painnya pa. Kalau Taruh di sini dulu. Weh, Jans, makan nak. nah kita mari kita makan dulu keluarga. Jans, kakak ku Jans, manre. Weh, kakak kemana deh kalau kesakit kau dah nak. Ayo. Oke. Ya waktu mi koko langga bolu tu RT na makanya selatan tu pun jayanina tu itu punta. Tapi ya tu RT na kita makanya selatan langga bolu. Saya kau si Eke kan le. Dia nak lah lingkungan sini. Sipir lah, kau main kumputer kan? Ya,
naman namin palopo. Kanya may sandi. Mata may sandi. Ya mangoton na hindi doon. Mangoton ba na sandi na upok ki... Kondo. Apa? So hindi ko dumay. Iyo ah. Nara apa yun eh. Ang bera-bera siya, iket. Suko palingan daw na rin. Ay, ito mo na, ginadala. Kung ito mo na ako ginadala pati. Kung pabenda ng simbungan nilo. Ganito. Kung na do, na matagalang lang kinasente mo po sa buko. Kandit pagkabro. Ang kamatigor, mang kamang maarim sa sambayan. Ardi. Ayo, sudah. Silakan dalam putih mata masih terus silakan. Iyo karya beton. Tiap dari malam nonton. Makin mencang budak. Oh, kuda di siang. Lima dia berulang na akan lepan. Apa tuh biasanya? Tempat jalan na ini aku mana berulang na akan na. Ramurai pulang ke Roy. Di kemana mau kan? Bukan datang. Bye kita. Ono Kevin. Kandit ora butuh ke utar nih. Ano, tanong ano? Tanong taliti. Bukan, seharusnya mau. Wala sa dapat hindi do. Nakakikir ka sila di kiki iya. Utar mo yun.